Kani kadege Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kasni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat biddor. Katanat PWD Roads ke Sorkar Jela hakakan arterik urisau. Kalabo ia umaunong rim ban sedang penterai bat Pynbha ia ke Surok na Pomlakrai Rngi Shillong nongkrem constituency haka Mang Tyngka ke balai poin lai pu Rngi Klur. Ia umaunong rim lepli perda do uba lambor malnyang MLA bat MDC ke nongkrem constituency ubadairu uchairman ke State Planning Board ke Sorkar Jela haka jingi don lang uba Gavin M. Melim MLA ke Sora ki officer na katanat PWD Roads ki nong yelam snong nagathain Pomlakrai hadu Rngi Shillong lembat kiway. Kani ka Surok ka badan yi ka jingjrong ka ba hadu iway pon khandai pho kilometer an penkala na ka single lane siya ka intermediate lane bat kiway ki jingdon kam ban Pynbha ban Pynbit Pynbiang ya ka Surok bat hagajo ka por kani ka Surok kan longru ka jingmentoy yi ki nong song snong ki balamat ya ka jingso sat hakalay kawan menta de ki paus nem. Bakumbang lay keren kumbang laong. Banginon na iya ka Surok kababiang yesya sipor. La supendap dagi siap di kendaw di mauria. Nama kiyong lajat palat lapumpum ki yang gisem. Ladon ki maphadol siya nga. Ladon ki bakano hapo ki social media. Kiyong ba lahaban repair di bri bu Emily umsimle. Hangay nga ngasngap ngamkwa ban jubab kala. Lami hagi social media la interview kyong ba peg u Emily umsimlale ay. Hangay nga kwa banong hagani kapor. Hagapor gabakim kapor gabajinjar. Kapor gabae. Yangi lang baro yaga stiet yaga ri yaga patay baro kaway. Kalong kajing sitam hadu katarta bakapisa kapag sorka kadan mentang imdan chu namar hap banyakun banyalepasya yaw ni kunyang jipong borong itip ya kata hanay kaway nga kwa banong wat hap renjong kajing kabangimat hanay nga so sarang banyato ipi hakani kapor tang maga state plan kabangayo yaga sanction jong news nam kalakot siya kakhat kakro ay tang naga state land. Ay mo iublay baganday ka jing start ka nga. Debu ay jing start to iban na jarong. Banganga ban kene rigsti dagabon na jong na sitam banya perkhat nang nungin wat nang nungin ti nang nungin yo ya kata kabaha. Ngilay lagi jong gikmat ngidon hapo sekretariat kadno kajing jinjar banyo yagapisa tang mansanction hanay nga soban ang biyang ayo yublay ng buo ng tao baka kta yagabansim jong giway kakta yagadonot jong giniginong yakit yabaki engineer ki SDO ESE nadu C hadu secretary level hadu finance department bagyong yung password yagi file kibaday nakabenta jongfi bangitip siyay baka ay ka ba mafipan mafi kamday ba syupan hunday kaday ka jingdan kam kabagipad ba kikminanti ba pinyo Lincoln siyap bat mauyong na makanya kaday ka stretch kabadan kam baha ba pira kabadjanja ba kabapansok baha gipad ba naman ngitan sibun ngitan kam sibun kiling road naman nangtay ka poy hapo malimba kamad kalapansok sibun yung gini kibadan kadigatan jungi bagimdan kam siyo ban kinong ni natun kam banay siya sora kilala banay pat nang na po malim mauyong kibalay siya po malimba kani kadig gaway kapadan kam nga kwa ban penso kani kapor basobha batin dang pet yaka bakan nung kumuno kadig top priority ko siya nga mga kwa bagani kadig ban urlong